enti Honorable Okudzeto Ablakwa on free trend ni mo na buza na ono Apostle Okoh Agyemang Twene Jonas any TikTokers omu abe fire na biem ama Apostle of Okoh Agyemang Agyemang say hey Ablakwa Ghana now they go follow for the Trump anim no onim de wo ye de Ablakwa shut up aha Penyah broke media me so say need you over like video no other ma subscribe button samba click notification icon for latest update na be chere wa adwen de ama me e wo comment section so baso no je for anya bia hwe. So it was on 2nd January 2026 Anna Trump or capture Venezuelan president Nicolas Maduro na say papa no drug dealer afis no on san hwe ni man yi economy no ntimi e ma de ni enti Trump e kwache no e ma Trump ana e rule Venezuela e man no e ma e buy kwa na chromophone ani age e bosi but out of nowhere chromophone na 74 mo no o na be president o mani age kra e celebrity e bo Trump abaso ba Ghana ye te ha no ye adwase de oyonko da no da na o mu no ani age bosi ba ye te ye ke kansim hunu say oyonko da no da sesei de hu hia ye de hu hia Ghana de hu hia ye ene so oyonko da no da sesei o mu su ana ni o mu su Bible kwa de mu Bible si de o mu su mu no mu su de o mu sere mu no mu sere ehei o mu sere nankie no ma sere bi but wo mu de o mu na se no fo mu no ha wo mu but Ghana for ye na ha ye somebody yesterday Venezuela for nankasa because of that no Honorable Okudzeto Ablakwa our foreign affairs minister e de krata ba won just nsem nyina ne say one Ghana condemn ade a Trump akoya Venezuela ye condemn and BMs with immediate effect ye demanded the release of the Venezuelan president Nicolas Maduro and then Celia Flores e Trump as Ablakwa e de krata we e buy now the krata na Ablakwa de buy no ana mediums are trendy akudus of Penyah Okoh Agyemang enim of the hwe Ghana for pardon na mo churches mo say ma say Masa mo got na say mo got Ablakwa shut up she say Venezuela man Penyah asem mo ko ken fa so be na oso mo nyi mu fi asem peso mo hemani my brother Ghana nyi kwan so te won de ma Trump there be and I say Trump be dia no person no be dia nyamran se no be yo etisi antwemi mu yaman nya ko kan nsem bi na ko fo ye ne bran ya ibe ntimi mu yaman yo me se bebre me pa cho du fi asam won ni na mo de ma wo mu nyai Amen. America is a small country. And me patch of me be question. Ghana, motivity warning. Ghana. No more give me as my way. Oba de man sanka Ghana. Baby amu kwana ya amwaye. Debi. When you read the book of 1 Timothy 5:1. And Popo when it's minister, Miss Rao. Sa letter na wo cho ye Bible say so we and Popo when it's happening Popo when in America penny na mo to fu say ja na wo afutu bia mo ntu America fofo to Trump fo Ghana mo mutimi wo ne hey na mo kasa mo hey Trump nkasa wakasa mpo a odin wada Japan kasai wakasa kra ode wada yes ha mesram Ghana montombo mpanfo mesram mom ye hwie mam ye reset ye man ye yi efi asem na futu amedi aman mo pa mo fama mfa so a ye ti Ghana na Trump kwa kwa ya na hwekra no otimi ye list not why then od waka od wafra Proverbs 26:17 mo kana sam ko otimi ye list not why then afra na ko kana sam the autumn your Bible say obi a wotwam ode ne ho fra asem emfa ne ho no fra sama emfa no o te se obi a what say obi a waso kraman so Bible obeka wo Bible say obi a wotwam ode ne ho fra asem emfa ne ho asem emfa no ho what no ko fra asem no what te se obi a waso kraman so wan twe ni asan kraman so aboda mo be dey obeka wo me dem atumfo ye bibia na dia no tum debi ye bibia twam no mu man che kram ye mesre papa ofo dia takram ntimi nkotia oba nyagopo hu yimo amen hallelujah amen mo ya ba ke kansam wa ho oba dia mfa sanka ga adobra o bon samo ti asfa yawe Ghana for asemaba
Shemesuriasi. Government of Ghana condemned the unauthorized invention of Venezuela by US. Okudzeto, one NDC no. Mona mkotu Donald Trump for. Mona mkotu Donald Trump for. Meti yani say that Venezuela president no. Wakofa China for. Any or more about some guide no. China for Nancy no. Omo expose omo machines ni omo keka ho. Machines ni adia omo de bomb omo ba omo do mutim de kokon omo atomic bomb ni bibia. Omo current ni protect mine. Na mo Ghana for atomic bomb kwa mu bi da. Machine wo onko e de konto kwa mu bi da. Mo na mo kokon dem Donald Trump wo. Mo na mo ne Donald Trump kwa twe manso wo. Mo mo nsu mo wo. Tia penisa why? Yeah, mo dia na ye penisa. Mo ma yenti na asu bi ye wasu bi a eye. Sene say ye ba ko kontokwa. Ye kontokwa mo hwe bla ye bre wo manwe. Na mo ko kontokwa dia ban. When mo ma ye ma Donald Trump on pese e ba ohon bi. Mo san so ko kontokwa. E ma ya be kunkum ye won. Misi ya nisi for there. Omo ka so mo fi aban mu there. No mo kunkum Ghana fo nyina. What a country. Eti say Jomama ni Okudzeto Ablakwa te wo mu di Trump atemi. So me ma mu woni o mantie na ade echi Trump ba na obeja bom gu Ghana na obechi Jomama. Eye hwan fort. What I say hwan fort. Sa na ai Venezuela mampanyini ma talk ye wo sojafo America fo ba e be ku omu nyina na e be yesei Trump se Masa. Jajimino. Ena me no ka say o she prison. Trump de na be she New York wa me catch you say Trump New York note. Ti on na be sha prison bi wa o she akira ha. A o she ho a wo yere Trump akoyi obi foforo amane ye president wo Venezuela ho. Enti wa nkodi Trump atem note ne ba bi a enke ba nse na Trump ba be de be kuni sojafo nyina be che no. What I say is see Trump be twon wa you akọ free. Iko wa Jimmy Trump na ne di nipa ba no wa be president of Venezuela ho. Enti enti na me ka che Jomama say wa kwache Venezuela mampanyina enye Ghana asem no wasoma Okudzeto Ablakwa kwase mpanyini amu abetena say we are condemning the United States abra wo ti wono IMF ni United States dia wo no mo ade abeto say we criminal we $14 million enti eno no right there no Trump bufu a obetimi aba abeche obi entimi nkasa owi ase eno anso wa yeden wa be ka kire ewi ase nyina say Jomama a criminal wa ko wia $14 million every bank of Ghana eno ano no obeche obi entimi nkasa enti wa nkoka o masem na ayeden nipa no odwa nanum say the whole world on ne kura the powerful military etu a okura bi obi ani bi enti wa obejimi bia obeba ba befawo enti Ghana nso wo oye otimba ye boxer ye mu na moye mmoa na mfaso obi ama so aden na wonka wanu ntum na wontena oba bi asem hoyi ompe nipa eye nipa na ne pe ne ho asem nti Jomama oni Okudzeto Ablakwa nkwasiafo mienu amusan criminals amoya akromfo edie nti na obi akwachi obi mampanyini ono notorious criminals akesie nyina Venezuela no mugu omu sojafo ne hard che Africa soja ni bia Venezuela mampanyini se China beba beboa me Mexico beba beboa me nti Trump ye bema homra ampani apa China fo ama omuntuo ni ade Japan hwan mu nyina ama omuntuo but Trump koyen or the 1 minute na fa president no less than 1 minute. Why? Because ono onsi from American si from the bomb na eba enti omu dika ku soja fo ni police fo nyina free Venezuela wa nsana omu ko president no enti bomb na to ha wa obehumi bia wu enti edom dodo o mawu what say news bia publish because obi amfa ho wan ko di akwa na tema akwa meku amefawo ti de mechoni yo Kuromu obombo na mo strike no dan a ebubo mu nipa wu nyina wa ti obi a report o news ni nyina ya America for dia enti emfa obi ahụ wa mejimi na ato ba bia nka da so ye president enti adan na Jomama oni Okudzeto Ablakwa mejimi sa okọ nkremufuo no nkremufuo wo ye powerful si Saudi Arabia fo ne Iranian fo ne yi no o si okobombo mo ti se kremoni bi bejimi mo nko na mbejimi wa Africa o na Trump we disagree with the ubejimi mejimi
I know I say me catch abro for the same forgetting my mental problem. And I'm so sad. I'm saying I'm can't Trump. Me catch news for no say my mental problem because member say ko catch Trump na Trump yes or na waka say okay say na tie dia yenkoku president I joy Trump I mahama na say yenkoch because ba ma busuanfo gu Ghana obi na Ghana na ekuro kitu abi bomb ba kokura betimi atete obi ya Ghana and at the same time chemicals na bomb ni carry no etogu from ho Ghana duro bi ani ho na esefo nyina nti obi aka na ye aba betreat obi ya so enti mwa Okudzeto uti ho se abenkwan a ye hwe agu fufuo so kwase ampanyini jimi common trumu kura mantimi ntwam what you say common teacher for mantimi ntwam ka adi ntina be ka America asem jimi ya ye foreign minister anchese da bia ko invite trouble wo ye foreign minister wo ye sa me Somalia ni bi wa kurom ha ho oni boni bia wo don't get me wrong you see Trump the charges atone so e wo court there or deal koke the court no wa mu go Trump go for go na go so Jimmy nti u ka ma no tum enu wa me say Trump ba ye be kuni soja fo e be say na o tra ba bi din an ka wa na be che o so nti dwamama uko Jimmy na omba be ku a medical ko catch the ABC news for no mo Trump ne nam any if one say what but damn mental problem what Jimmy because now more than my penny man a top part question go for my trim sika so the top part o buy say sika no point missy factory part factory we are seeing na man saka 290 million credit $200 million no so no kra factory bi enu o mo pada o mo sa capital no adiyan what Jimmy and now nyimi ya enti obi akokum soja fo country bi mu nyina afa mampanyini no na kwase ade we ema wo yamu nhihye wo se wagimi wo ba be ka be condemn nipa no se an de oye ye ne nye ba sa wo support nipa no makofa no wagimi wo koka bia edan wo te ba bi Nigeria mampanyini onim nyanza mu hui Trump si ogimi oba ba gide abekuni soja fo nyina ache no no anu ade ni nipa ko president wa Nigeria what say Tinubu be di natem da bi onim nyansa Tinubu ministers nyina obi ankasa what I say esi a Trump obi ebisa na wo say akwan de likoke a adan na ni ministers any ni MPs one chairman kan Trump say enye obi asem Masa oboa ofa ne keke bi ko akwan ni Jimmy kwa ni challenge no enti se wo nso muti Africa na mu challenge na ese mu se mu de kra de o de ma soja fo ma America soja fo ma ne be ba befa mahama no abeku Ghana fo nyina so aden ma Jimmy what is contribute to be kabi kabi makromu of wa mu kwan ma Jimmy enti me sremo ewuo enye baako na ade enye mienu na ade baako adi agro soja fo ni go mu ntuo mu ka na Masa ba beku o mu na afie no o mo yere no ma bedane ayi amu ma bedane janka no ane ko hwe omo yire no nkwasiafo amu Jimmy esemwa no omo ba eso muku soja ni bia emema na ukromo okra amu san kumo kan ma che se omo ba amu di machine nam robot no hu ba ma obobo ni to aku no hu akra obeja no wacha ase sa machine nyina bi ma Africa obi ni Trump si sa machine o ma bi ma wi ase bia ba biada except bomb ni ko Iranian kuku omo no sa bom no na country bia hu bi da wo until say amuku omu wie no mena so bom ni di na country bia ante bom ni bi di na so enti sankofo we timi ko yo operation ekofa Venezuela ni Mexico fo omu no omu ben broni omu ni nyansa chen bibini omu timi ko fa president simple 1 2 3 job ani pano so kro be fa ni pan nya se bia wo ye ni cool life o dika o te fon so ne akwane kasa me be chi wo time say na me fa o kata mi nyina no mutwaba American news Trump ni akwane kasa ofo so me be chiw akwane si o makosha underground mi soja fo ni be kum soja fo ni nyina underground o mko ura ko yi ni simple kra Kwajo friends was it thank you for not firing me, Uncle Jonas. I met one businesswoman here. She said she's your business associate and she knows you. She was driving Cybertruck. Oh, okay. I got so many business associates. Yeah, it could be true. So I say, and the Trump no knows no why. Ose Masa ye be foul akwansi ma bi a me hye no. Trump no say baby a wo hye no door na wo hye mu no. And one say me ba mbeboku the computer hye door no ma door no be bio America akwansi oboa.
akwa no omuku soja fo ni nyina ewura underground ko yi ni pie simple kra anu kra nya nipa ne ko robot ne ko yi ni pie so anso no mo de robot ne ne ba nti me ka asem kire osisa nkufo we mu no enomo mo wo no anya omo nwene twa ho ti se bibini ya boa ono nya ponchi bi wiwi a no asisa taxpayers mo no de atoto fia ma hyewfo na magimi ese mo no na sami jamfi asise sikani na koto range over na dollars ni guka no o chema akronfo dabi omo de ne se nipa desani na ye devil daachi obeba abeden abegimi nti obegimi ese ikuku no nti o ma prepare to wodada nti omo any means bi o metima ba be finish wo ti wo da be na wo dwon mama oni Okudzeto Ablakwa nkwase afo ma dwene se nipa na e bronsam da bi anya bronsam wo bible mu na mo dwene ho kwasia nti ono no onim sa agimi no se bible mu bobi e bronsam ne de ne se Nigeria ma mpanyini okosukuru a Christopher a oba abegima Nigeria free ne nsem no abetu oyo no no de abegu ni krom na ne petro bu ai fufufu na obi a ho atono America this year Venezuela me no kase or the country or the company 17 akọ omo twen yo reserve ni nyina ba America enwa ni nyina Trump nsuro o se twaba TV so se country abegimi bia o meba be ku nso o ma be chew no ma twon nso nyapade ti wo abegimi bra mfo no ho esi a omo tanka kese no mu lay pipe e dey for Venezuela abedu America no mu omo drill oil no sa say the whole North America when na Venezuela na more oil nti wo oil be kan anu atum no be challenge Trump onu ofa ho America soja ni ba akukura ni wan mo were 2 year de da na akwa ne ye ni nyina onu mum na ne soja fo awu America on bombo ni free wiem na ejagu mo base wo bombo to so a obe nti jomama oni Okudzeto Ablakwa mesrem Jimmy emfaso ni so ote wonu asoma dwoa ye boy ba ye me ka kire ni se America mbe deporto because Ghana ni ye konkonsani enti udwo mama no wa Jimmy o Ghana o tu ma ni nyina Trump ti a obeba be hu se wo yakwase oba be tu aban no oba be chiwa ko prison ni nyina enti menko kana asem na afi o medeg Ghana enhwe de ekoso wo ho Venezuela mampanyini o yedi no kana ntuma nkoda so ye ne mampanyini enti udwo mama ye mampanyina kwase aba TV ma ye so anya ofe u begimi na ya wabeda prison na afi oni criminals wifo ene ayi gefo adwom Trump asise magu prison oni om na ekoda dem na the whole day akwa the whole day TV kura ma ne hwe bio because omu treating bad or disrespected Trump nti omu treating bad the whole day onye aduane ba akopɛ na edi now that come on to we president wo man now be Jimmy wa no kekewo no be Jimmy na ya befo akoto prison no adani slave we aboa abra wo no anko kasa obi ane woni asem enti sa Jimmy no Somalia ni abaya bi e wo krum ha no kodi Trump atem sa Trump mi e deport Somalia fo nyina afri America opa ko bo she Google se meboa Somalia for anti Somalia ni bi o green card bi ya Trump at disconnect no enti wo passport wo dia Trump atwam enti ye mo ye no betimi affect Ghana for wa America nyina because Trump ni tibo makachos na dwenya adwuma so enti akwa no se wo no hu fia Okudzeto Ablakwa jimi Ghana problem untimi solve mo ba mo fia mo bebie 24 hour economy mo ba en masise skana ma mo ti abumbam mo manta for so mo first can $2 million car and for America show off no mo fa dia aka nya boxing mo ntimi anya hwe ama Ghana ni bia fa so bia ni mo so enti mo nya den mesrem mo krom for krama failure mo enti nya obi krom asem na obeka Chira wa Agyemang me e wo comment section. Hi Penyah Media. Akra.